selilethile uNkulunkulu igama lomuzi kukwandiyazi Sibongo Okay. lapha eBabananga Kubo wehashe. kubo kwehashe elimpungelani kubaba mkhulu ayihamba ngalo Leli hashe seliphuphayo nje. leli hashe siphuphayo laqhamuka kandiyazi ubaba nje kade ekhona eyobona lo muzi lapho ubaba mkhulu enza khona isithembiso emadodeni akuleli yazo ayisuswa amabhunu wathi nina ngeke sanisusa amabhunu la wathi ufakazi bokuthi ngeke anisuse wabeka unyawo lakhe emfuleni lwasala wathi ngibeka isikhonkwane nalomfula igama sekuyisikhonkwane sokuthi amabhunu asokuphinde nisuse la phansi kwalentaba yasezungeni ubaba uNyazi kade ekhona ubaba uNyazi eyobona nalomuzo wapho ubaba mkhulu ihashe ayihamba ngaleli siliphuphayo elaphelele emazimeleni elalgidela ihlabelele sithi baba ngikulolu uhambo losizi nezinyembezi lelo hashe sekumashi 10 ngelinye ilanga baba mkhulu kwakumhla 25 December bese Nanda emzini kaJohn Langalibalele eDube ngubona abantu bayaphithizela bayayalusa baba mkhulu uhleli emzini wakhe nekuphakameni bayayaluza abantu balungisa izipho bese kufika amakhosazana oLinamtungwa nombila ithutha ayithi lento bayibonile eKudube iyenziwa ezipho bamfica ubaba mkhulu uhleli ubaba mkhulu usizo uthule bheke phansi eduze kwendlu base beyibuza ukuthi yini abangayenzela ubaba ukuze ajabule nje abantu bonke December 25 ayisesuka lamakhosazana eThekwini ahlanganisa imali ayothenga izinto agoqa kahle ayeseza kubaba mkhulu ezayahlabelela athi maye seduza ayesephakamisa isandla awajabha ukuthi ngobe bethi azomenzela phela into enhle yini wenze njani wayesethi hayi bantu abami ngiyanibona nijabule nithokozile wathi lolu usuku akulona lokujabula wathi kube kuyangami ngaba nilwenzi wathi ngeke ngikwazi abantu abami ukumukela lezipho eningenzele zona ngoba lolu usuku indle eminyama yahlupheka kakhulu lolu usuku namaJuda iwona ayenza ngalo imikhuba yalo wayesethi ke abantu abami uNkulunkulu ubuNazaretha lobu noma ukufika kwakhe emhlabeni akafikanga lolu suku uma nenza lolu suku nibungaza umkhuba owawenziwa amaJuda ngesikhathi kade kukhishwa uJehoyakim ejele owayisiboshwa ngemikhuba yakhe ayenza nisaqhuba leyo nto ukubulawa kwabantu wayesethi ke uNkulunkulu uzosipha nathi owethu uKhisimusi ekuyothi makufika isikhathi sawo sibungaze sithokoze okuyindlela okwafika ngayo ubuNazaretha walokho enikwenzayo nje imfundiso yokususa izaqheqhe emqondweni wenu ususwa bamhlophe ufaka imfundisoze yokwazi ukuthi uKhisimusi ungomhla ka25 wathi uKhisimusi awuwona umhla ka25 wazi wakhotha eBhayibhelini lapha kuJeremiah ngithi u51 verse 32 lapha ekhuluma khona ukukhishwa kwaJehoyakim ejele waze wahamba mayefike nasezweni lasemampondweni wafica nakhona bebungaza wafike wakhipha ubaba mkhulu lokho wathi owethu thina amaNazaretha uKhisimusi ungomhla ka10 ngoMashi ukufika nokuzalwa kobuNazaretha ngoba ubuNazaretha busho isizwe singcwele sibonga uNkulunkulu ngokuthi wasithanda wasisiza wasikhipha kwesasiyikho wasenza sangabantu abakhe abangcwele abakhethiweyo selapho nje incwadi akhuluma ngayo Nkosana Mkhathini Jeremiah 52 verse 1 kwathi ngonyaka wama-37 okuthunjwa kwaJoyinakini inkosi yakwaJuda ngenyanga ye-12 Disemba ngolama-25 lwenyanga 25 Evil Merodaki inkosi yaseBhabhele ngonyaka wokuqala wokubusa kwakhe waphakamisa ikhanda likaJehoyakini inkosi yakwaJuda wamkhipha entilongweni asekele inkulumo yakho kwaba njalo uthi lencwadi kuphi uJeremiah 52 verse 31 ukuze uzwe ukuthi ithini imfihlakalo ngomkhosi ka25 December kumaJuda amen ilokho kubaba mkhulu akufundisayo kumaNazaretha njengoba namanje inkosi yamaNazaretha isemthatha uyogujwa lolo suku lokuzalwa kobuNazaretha iNazaretha nje sathi libungaza u25 December ayalikammboni kahle ushembe
alikamboni. Thina imikhosi yethu mithathu, January, July, October. Indlela uNkulunkulu ahloba ngayo, uNkulunkulu uhloba kathathu ngonyaka. Yeah. Bese kuthi-ke u-10 March isikhumbuzo sobuNazaretha. Yeah. Ngamanye amagama ngomhla ka-10 March kulindelekeni eManazaretha. Ngomhla ka-10 March onke amaNazaretha kufuneka kube nezinto ezinhle enzelana zona. Nami kukhona engingakwenzela khona. Nengane kukhona engakwenzela enye ingane. Hayi ukuthi mhlambe izipho siyoze siphe umgcotshwa kuphela. Sisodwa ethempelini. Indlela kahle kahle yokubuyisana ukube siyakholwa eNazaretha. Fanele ngabe umhla 10 March lapho esihlala khona nesaziyo ukuthi sinezimfihlo nabasibathandi. Sithethelelane, siphana okuhle. Kodwa ngoba lokhu kukholwa kuyasehlula, asikwazi ukwenza lokho. Ngeke nje nguthengele iyembe wena ngoba kusasa uzoba ngcono. Ngeke nje ngithi hambe uyokwenza ikhozi. Uyofunda ngi-afford uyabona. Yebo. Okunalokho ngazi ukuthi isibusiso sivela kogcotshiwe. Kanti uthi uNkulunkulu uma wenza idili ungabomema abantu abanotho kakhulu. Womema abampofu. Ngoba laba abanotho ababongi. Okunalokho bakhiphe ephaketheni bethi hey ulimale kakhulu mfowethu uyosala uphesha. Hayi nalesikhathi uthatha imali kubona uthi ngiyabonga. Isibusiso sesiwela kubona. Ibona ke sebenze lo msebenzi. Kanti laba abampofu uzomphakela athi ngiyabonga Nkosi kubusisa. Bese kwanda. Igwili kayibonga kunalokho intshontshe isibusiso. Ngiyafisa singakavali okusinike kafushane ngiye ngizwe intshumayelweni zakho emvama awuvami ukulivala noma uphethe intshumayelo nginokuqaphela intshumayelweni uvela ungikhumbuza umfundisi ongasekho emhlabeni wakuleli bandla owayithi mayishumayela indaba kaNkulunkulu ebese gxila kakhulu ekhaya ubaba umfundisi uDladla semnambiti phinde futhi ungikhumbuze umfundisi wasenkandla umfundisi uGumede ovama ukuthi mayikhuluma indaba kaNkulunkulu angayikhoda futhi indaba yamakhaya uphinde ungikhumbuze umfundisi uNdlovu wasemsinga eTathakusa othi mayikhuluma indaba kaNkulunkulu angakushiyi ukwakhiwa kwamakhaya. Uthini uShembe olwazini onalo ulitholile mhlambe nokunye kubonile vama nokuthi ube hands on noma ube matasa ukhuthale ngaphakathi emzini kaNkulunkulu usebenze. Ngiyazi ukuthi eintshumayelweni zaleli bandla Shembe kuyenzeka shumayela inkulumo eseparadise ekuseke inkulumo seliphuma evele fundisa isizwe samaNazaretha. Kuyenzeka kube khona intshumayelo ezophuma esingathi isuka iputshukile ayikhuluma uShembe engekho phakathi komkhandlo engcwele kodwa uyibone ukuthi ayi kwaqangwaqa intshumayelo le ngale yokwakheka kwamakhaya ifundiso ikaShembe zitheni indlela okuyiphatha ekhaya ongalethele ekutheni nesontweni ube yilo hlobo lomuntu ngoba uqhamuka ekhaya enjalo hleze uthini uShembe ngendlela yokuyiphatha emakhaya singomama sikhulisa abantwana ngendlela yokuyiphatha ekhaya singobaba sikhulisa abantwana ngendlela yokuyiphatha ekhaya singabantwana sikhuliswa ngabazali noma singasenabo uma ngaba sikule nkolo esephambili. Ngelinye ilanga mawucaphuna ezincwadini ezibhalwa ngubabamkhulu uthi ubabamkhulu nina befundisi fundisana abantwana ukuhlonipha abazali babe emakhaya. Ngelinye ilanga lithi unyazi lapha ngaphakathi kuyasetshenzwa kwakulungiswa kunendlela esuka ngaphakathi kubabiye ethempelini sakha lelo bridge nalelo sikhonka leyo ndawo uyayixoxela nje umnikazi umile lapha okwakhiwa kwezindlu kusuka pha zaxoxe
Kwakunawo abanye omakoti abaye bafika bazocela imisebenzi abawuthube nansi wehlasa usethi ubaba bapha abayeni beni bathi sibashiye emakhaya uthi bayazini ukuthi nila yokuqala leyo ubaba engathi mangilalela ngathi oh unkosikazi maye ephuma eyebuhleni akufanele indoda yakhe ingazi ukuthi umkayo uyephi uthi nje beqala bekhulu bayazi nabayeni beni ukuthi nila nizokwenzani bathi labo mama yebo bayazi wathi nithe nizokwenzani basithe sizocela umsebenzi wathi umsebenzi okwenzani bathi sifuna ukubalekelela baba ekhaya uthi indoda ilekelelwa kanjani wayesephendukela kithi wathi emadoda nina eniqasha abantu emafemini ezikhathini zanamhlanje kulezi zikhathi umuntu wesifazane uqashwa kanjani wayesethi kulungile angikho lapho wathi kodwa ngifuna madoda nikwazi ukuthi utshela thina siyaxoxa wathi abanye namhlanje bakhala ngokhanjelwa amakhosikazi ukugangelwa amakhosikazi ibona abasuke bedayise ngawo ngoba isikhathi uvumela umkakhe ayosebenza uzophuma umkakhe ayosebenza kanti wena isikhathi ekugana wawungadalelwa ukuthi uyogana wena awulona ubambo lwakhe wazelwa yithina boshembe ngoba sibona wena umthando ngesikhathi umdedela afike lapha efemini ahlangane nobambo lwakhe okuyilona edalelwe lona wathi ngeke aphinda abuye yabona mkhathini uselapha ushembe uNkulunkulu ngempela nginayo mina intshumayelo engayitshelwa ekhehle lidala yakhunywa la ngapha masikoti ekuphakameni kuthiwa lathi lifundisa ilanga lamalanga lathi madoda angazi indoda isuke icabanga kanjani la ikhanda uma idedela umkayo ahamba yedwa edolobheni uyothini uma esehlangana nobambo lwakhe kusho ushembe ilanga lamalanga manje uyangithusa uma uzuthi kade ikhulunywe inkosi unyazi lonto kuyini ngaphakathi lathi ilanga lamalanga angazi indoda isuke icabanga kanjani la ikhanda uma idedela umkayo ahamba yedwa edolobheni uyothini uma esehlangana nobambo uyalizwa igama lokuthi kusho ukuthi kuyenzeka ushade ukushada kukodwa kusho ukuthi ubambo lwakho ngoba uzweliwe uNkulunkulu ongene waguqula inhliziyo yalomuntu ukuthi avume kodwa akuyena owakho kodwa mangaba wena futhi umthetho manizobamisana naye uzokwazi ukuthobela umthetho futhi bese siyibeka kodwa le ukuthi bese sikukhulekela sikunxusele ukuthi uNkulunkulu sipha amandla ngoba kwezinye izikhathi zikhona izathu ezibale eziphathekayo futhi zokuthi mangaba sekuvela ukuthi nakho kwamandla baba akasenawo sizele sinezingane zokwendla ubani so akumele futhi sikulokuza ngoba isikhathi sangalesa sikhathi sasinzima kunesamanje akumele futhi nakhona bese sibeke itshe kwabo besifazana kodwa sikubeke ukuthi ngoba amazwi aphuma enkosini yamaNazaretha lawo ukuthi kodwa ke asikuthandazele juda amagama singathini ensizweni noma ensizweni ithi mina nje ngokwami engiye ngikucabanga waphela ngithi ma usuke wakhe umuzi usuke uvusa umuzi woyihlo la njengoba wakhe umuzi woyihlo kuneyinhlaka ekhaya into esilimazayo thina masiganwa ngifike ngithi ngakho umuzi kababa bese ngakho indlu yami ayithi manje ngifuna ukugana ngijaha indlu ezongena umakoti bese ngikhohlwa lo makoti esigcawini kuyathethelelwa esigcawini akuthetheleli mina agana nami kuthethelela umbaba noma umalume bami uma laba abantu benganayo lendlu la ekhaya ubani ozothetha idlozi ngalomakoti abazothi abakubo mabemkhulekela bemcelela umende omuhle bazobe bekhuluma namapha amakhehla ngoba mina wekho amakhehla kithi indlu kababa ayikho indlu kamkhulu ayikho indlu kakhokho wami ayikho kodwa ngithi ngivusa umuzi kababa uyabona lo makoti mayengena uzomukelwa obani indlu yakwagogo ingekho ngoba lapho fanele mayisengene bese eyobikwa khona phela komama bala ekhaya ukuze sikwazi ukumfaka esithebeni ngeke ngimfake esithebeni ekamereni lami uyabona uthini lapho dabeni lwamandla nensizwa angithi ngifuna ukuya lapha ekutheni nangu kumakoti usefuna ukuyosebenza ngenxa yezimo zempilo kufanele phela ngiye kulezi inhlaka ezikhona la egcekeni lezi zindlu ngithatha imbuzi naye abe khona la kwagogo ngiyokhuluma nokhokho ngibike ukuthi cha ngizomcelela ngoba unkosikazi akalishiya ibhokisi lakhe aphume ekhaya adabula amazwi ibhokisi uma eke waphuma esuka la wayegoli
kuthiwa uyosebenza walala eGoli ibhokisi lingapha kungakhulunywa ngalutho lo muntu noma esefile kuyodingeka ahlawulele ngoba kuthiwa walahla umusi. Angibike la emsamo ngembuzi ngimcelele ukuthi ke nezalukazi ezaziqotho zala ekhaya ngoba kuyenzeka umuntu afika azogana emzini kanti uhamba nezalukazi ezimbi ezazonakele ezachitha imizi bese ifuna na ukumchithisa ethi mayese sekuhambeni bese khohle ukuthi unkosikazi kanti sekuvuele izalukazi angicele ke zakithi ezaziqotho ezayithanda ukuthi lo muzi wakhe ngimcelele ngembuzi ukuthi uyahamba noma uthola umsebenzi ngoba wayefundile phela. Ngiyacela ke bemvumele kodwa lengilosi ukuthi unkosikazi nezalukazi ingasuki kuye ngalembuzi bese umthela ngenyongo yakini emhlalisa izalukazi zakini ukuze ukuthi mabengamboni lapha aqondakala ukuthi akahambile bakwazi ukuthi uma kodwa ephuma ekhaya ushayile umuzi njengoba kwakhulunyelwa ukuthi kucatshwa yena uDiklile manje ngenza indlela yokuthi abazi ukuthi uyephi nabo behambe naye. Ingakho kuqala ubuye uzokuthiwa umuntu uma esemdala mhlambe ushone esasebenza bese kuthiwa kufanele aye kwisa umsebenzi ikhona lento eyabekwa kuye ngenyongo kwakhulunyiwe emsamo kwacelwa amakhehla ukuthi ayosebenza naye useshonile ke esasebenza ingakho bembone emsebenzini naye bemphupha abanye nathi simphupha babe emsebenzini ngoba lenyongo esasimcelele ngana namakhehla ukuthi amphelezele ayisusiwe phela beyoshada lapha emsebenzini yabona. Nathi ke uma singenza njalo ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu naseyidalweni ngeke sibe necala. Manje asibiki thina inkinga yethu vele sivumela nomlomo avuma mayosebenza afika aqashe phambili ngelinye ilanga usuzwa ngabantu ukuthi usewasilahla isidwaba usesiqoka amayeze ekhaya kuphela. Ukhulumeke udaba olusensitive ngeke sesiqamba daba lokusebenza komuntu osifazane kakhulukazi kwamakoti indaba enkulu leyo. Siphila emhlabeni la khona sesaba amaqembu khona singaba hleze enkolweni inye kodwa uthola ukuthi kodwa sikholelwa futhi ezintweni ezahlukene mase sibheka ukwakheka kwamakhaya. Kuzoba nombuzo othi hleze nakho ke kuyenzeka uyawuthola umsebenzi umakoti ngizeyixoxa ngoba sesizayithinta kufanele sibashiye baleli kuma khona umuntu ongilalela nomkakhe nomkakhe oplan bavume sebevumelene noma usancengile ubaba akakavumi mhlawumbe umunye sazowavuma manje ngenzela le topic sikhulume sibe nexazululo kuyona sabashiye ngoba ithinta kakhulu imindeni eminingi le ngoba khona insizwa ethi kwaba ukumkhetha nje noma kwaba ukugana nje kwaphela umsebenzi sibancane sibasha. Ngiyakho ngithi ngifuna ukuyiqonqotha lenkulumo sihlale kuyona kuze balapheke bangene emathempelini ngo9 bephila banikelela into ekhona mabenikela ngoNkulunkulu. Nakho ke siganiwe insizwa bahamba kwaphela umsebenzi bavumelana nomakoti ngiyabona amandla mhlawumbe angiphelele mhlawumbe babusekhulile ukuthi angahamba usebenza okanye kune disability kunokulimala okukhona okumenza ngabe fit kokwanele ukuthi angathola umsebenzi asebenze. Ilodwa ithemba lale ndoda manje mhlawumbe nezingane ezikhulile seyikoleni ithemba la umngane ababopha naye bavumelana phambi koNkulunkulu ukuthi kumnyama kubomvu ukuthi kukubi niye walawa khona niyovuka la uvuka khona mawulali uphuza amanzi nami ngiyophuza wona. Bakhona abantu abasanothando beqiniso yebo abasoze bafana abantu kodwa uke lapha leyo nsizwa noke lapha leyo baba othi ngivula umsakazo njengamanje iKhora FM ngilalele uhleli iDokotela lamaNazaretha naku kumakoti sebevumelene vele kuye mawubuka ukuthi akuphoqi ayosebenza imindlela yokuphila business wise mhlawumbe ingekho mhlawumbe nakuzakuncoma mayikhona indlela ukuthi kube khona indlela yokuhweba mhlawumbe engacatshanga
uma hleze sizozama ukuthi sigweme kubanjiswane mama nobaba babone ukuthi yiphi indlela kube ukuthi umuntu uphume ekhaya ngoba sekuhluleke zonke indlela ebese ke sayizama zokuthi kungena isenti la ekhaya kuba abantu abalethe imali la ekhaya ungabe thina siphuma siyofunda imali kodwa ake singene la ekutheni nosehleze emqashweni makoti angithi kuzokwenzeka hleze umyeni wakhe eza ngapha mhlawumbe azombona amvakashele endaweni yokusebenzela emqashweni wakhe okanye umakoti uzofika abuye vele uyabuya ezekhaya leyo ukuthi ithi lento kithi bafuna singayishalazeli lento ngoba into ekhona ithi lento kunamathuba amaningi ukuthi kube khona izingane la ekhaya ezizozalwa akethe uqondile umakoti ezizozalwa kodwa uthi imbewu yahlonyelwa emqashweni engekho ekhaya angeke mhlambe lo muntu kube nechashaza ekwakhiweni komuzi kusasa esekumele abe yithemba mhlawumbe umfana noma intombazana kodwa wakhela esigangeni ukhandela esigangeni ngiyakulela iphuzu ukuthi mangabikwanga uyabona ngithi ngaba nenkinga yengane ezimhambima ezithanda ukuhlala ngaphandle kanti enqothi abazali bazo omama baphuma ngabikwanga lelo hambo lwakhe alibusisiwe ngesikhathi umyeni wakhe emvakashela lapho kuhlala ingane ihlezi esigangeni nendoda ehambe ekhangabikiwe afika umakoti egoli eyivakashela bese hlonyela imbewu kodwa uhambe engabikanga akuzukuba kugcina ukukhandeka abantu abayimhambima abangalithandi ekhaya kanti bazalwa vele esigangeni ngiyakulela iphuzu yokubika liveza ubumqoka obuhamba ibanga elide ngoba sikhuluma ngokwakheka kwamakhaya ngeke sikufihle bafowethu ukuthi sikuNkulunkulu kodwa mama amakhaya ifile ukukhola kwethu kuyize ungathini sesonga sothatha amakhozi abalaleli incingo zabo engingakubeka noma angifuni ukuthi lokhu ngithi washo Shembe ngoba lokhu siyaxoxa yeah ngokwemicabango nemibono kowami umbono esimene sikanjalo kunalento weXabashe nani bafowethu ebeyenziwa umakoti mayizogana okuye kuthiwa imbeleko mayiqala nje umakoti ekhulelwa ingane yokuqala bese zithi isithupha inyanga bese umyeni wakhe emcelela emathongeni abuyele ekhaya makufika afika ingane yokuqala ibelethele ekhaya ukuze lengane izokhishwa ngembuzi ngapha komalume izomukelwa ngembuzi ngapha lembuzi isikhumba sayo njengoba sishukile sabuya nonini isuke isimbeleko yabo bonke abantwana abasekukhishwa laba balandela ngoba kwakhishwa izibulo nakho umakoti uhambile ke noma umkhwenyana la bethola khona labo umntwana lowo yikho kunabantwana angathi ikhaya lithandeki ngoba into yokuqala phambilini ingane ibithi mayizalwa ifika endlini yakwagogo emsamo lapha phezulu bekumbi umgodi bese igezelwa khona insila nje yayo yokuqala yonke ibingena la bese kuyasindwa lendlu lekuvalelwe kuze kufike isikhathi sokuthi lengane uyisinkaba iphinde nenkaba imbelwe lapha emsamo abanye beyise sibayeni bese mayisiwile lezi zinto zombili insila zayo lengane izona ezidonsaphi noma ingahamba kanjani lengane kodwa kunento eyidonsayo ekhaya ngoba inkaba yayo yasala ekhaya lezi ke esithola endleleni nazo idonswa inkaba yayo ngoba iningi lezingane inkaba zazo yisala ezibhedlela ziyalahlwa ezinye avela umuntu atshela ukuthi hambe uyiphosa emfuleni hambe nenkalanka ngeke lithande vele lengane ikhaya isifuna wena mzali wayo ngoba uyazi ukuthi uyitholele ekhambeni nenkaba yayo ubuyanga nayo mawusubuya nayo lengane ebuya phela uyibike emathongeni ngembuzi uthi lo mntwana usibani bani watholakala kanje sinomakoti asingekho la ekhaya nenkaba yakhe ayikho la ekhaya kodwa ngenzela amanizi umsindo othi Vusumuzi noma Thabani nazi ukuthi sikhuluma lengane ngoba ukuze lazi ithonga ukuthi kunengane ethile efile la ekhaya libona ngenkaba yengane emsamo libona ngensila yengane ephume nakunini manje igezi manje azikho lezi zinto izohlupha
akube yimina mzalwayo othatha ingane oyibike idalweni emsamo ifakwe inyongo yala ekhaya ihlangane namathongo. Sesiphethe ikhona lento ethi kulesikhathi sanamhlanje uma ngabe ngathi umuntu okhonze kakhulu ukuncika esintwini einqumweni oyithathayo kube ngazuthi engathi uqhelile uNkulunkulu ikhona enhleze into ongayikhuluma noma isifundiso ongasikhuluma othi ngiyakhumbula ngena mhlambe kwasho inkosi sasendaweni ethize ngiyakhumbula inkosi ithi into ngathi nje ngayo yabo nje lokho nje kukodwa kwangenza ngabona uthi kanti uShembe uyazi ukuthi umsami into enkulu kangaka kukhona lenkulumo ethi idebate khona engeke izixoxwe ethi ubani kufanele ahambe phambili uNkulunkulu ngiloze nkulu asekuphambili uShembe simthandazayo neyidala zakithi okanye yidala phambili sibe uShembe ngemuva okanye kubekelene kanje ake ngamule nje ngamula bekuzongena umhlangano kaJulayi ngonyaka odlule 2024 singaphakathi kulezi ayigameko ngangibiza ubaba yeah enkonzo yakubo yeah imali ephika uma ngiguqile la ubaba siyaxoxa bese buze ingane neThupha umdluli zithi ingane ukhona bese ethi ngibizeleni yena phuthuma bese ethi wemdluli konje lezi imbuzi sithenga ngapha siyesibike ngazo uma kuzongena umhlangano kobaba omkhulu athi umdluli eCamperdown athi ngicela ungiphuthumele intondolo ezintathu ngenzela ukubatshela ukuthi kuzofika abantu la ekhaya abazokholwa ngibacelela ukuthi behlale kahle ingilosi zingabakhiphi ngiyobikela obaba omkhulu umhlangano awukangeni uShembe each and every mhlangano ongenayo usuke sewubikile wathatha impepho ubaba wayongena eqhugwaneni wangena nezimbuzi eqhugwaneni kwayima zibulawa sese ihlinziwe khona indlela lapha ngasethempelini okuyindlu yenyama okuhlukaniselana khona umndeni kwayongena umndeni wakaShembe amakholo wathi awafuneki into yasekhaya yeah manje ke ngeke umhlukanise uShembe nesidalwa sakini ngeke uShembe uhambe phambili uthi ngizoqhubha idlozi phambili uShembe umshiye emuva ngeke umqhube futhi uShembe phambili uthi ngishiye ithongo ngoba uthi mawufika kuShembe athi mina ngikhuluma nabakini mawucela kimi mina ngiphendukela kwabakini uma abakini bekude nawe ungabenzeli okuhle ayikho into engizokusiza ngayo ngoba isibusiso nangu ushile egoli lo wade evala umhlangano wathi khona ingane ibisebenza kumina ngaphakathi eyathola ingane ekhubazeke kabuhlungu uthi odokotela bathi ngeke iphila ikhishwe uthi ngase yithi ungayikhiphi ngoba ingane isibusiso esivele ebantwini bakini usiphiwa abakini leso sibusiso ungasikhiphi uyabo uthi ngase ngitshela ukuthi vele umuntu ozalwe kanje akaphili isikhathi eside bazophinde bekukhumbule futhi uthi ngempela ithele ngane idlule emhlabeni makode bese yithwele ingane ekhona ephila okusho ukuthi lezi zinto ziyahambisana mawulahle umsamo ulahla uNkulunkulu mawulahla uNkulunkulu ulahla umsamo zombili lezi zinto ezibalansise ngoba uShembe noma efika emzini womuntu amaNazaretha ewathumile uthi izwanini abomndeni ukuthi bathini nilandele bona ngemuva kanti ngibona ngathi kunensizwe eziningi lapha seziyavilela lapha ulandiwe lapha lensizwe amaNazaretha insizwe leyo utayithathanga lento kodwa khoza uthathanga lento le yazi nje bese nayi la lokho ngena insizwe kancane kancane ungabona singana 9000 balindele insizwe bazolanda lensizwe ubhekephi njengamanje ukwazisa amaNazaretha ukuthi ubhekephi njengamanje ngoba ngiyabona njengamanje ulandiwe lapha khona insizwa lapha futhi ekulandini nasemandeni ifike kuseni lapha hayi ngithi mina phela sengizela inkosazana nengane enkozayo ngithi mhlawumbe uzocela ihlobo esihle umphongo phela esana kanga uze kuwe ubheke siyemandeni ethuthukani tempele ethuthukani tempele emandeni umshumayeli ungema yeah lapho ke ukhulume awukhulume Ntshebe nayi Ntshebe emlandile lapha ake ngiyibingelele Ntshebe
Uyaphila mntaba? Siyaphila xaphashe njani nini? Siyaphila. Angibingelele nabalaleli beKhora FM. Konkuzaziso bani lona? Ukhulekani ngokwamanje.